order and now the new case or you must say the journey the ma abrekuma not a bedroom interesting. Moni adwuma yen sentreni na ya chirechie ya woto enkra emane yen ewo omayi mrasebedwam ena yene no ekudi nkomoyi abusia ya to asam no eso aya SOMPA 106.5 FM Accra ya prom to breakfast ya ne de sum original ye na ya piemu ewo dumja adwumakuo no emo na san ane ye kwahu se wo abefo tentan video so opani kase ba ko no so edi ne dwuma ewo Ghana National Fire Service eye owura Alex Ken Nati wade akwatu ni Facebook wa wachro se kamia ye se Ghana dihye bi ebubu nnua ese wanso wa mabubu mahogany wa wasapele odum na wanu wie ya wa mabomi fitedu kudi apeso ni nyina ne se emergency la ya wo hono mu ase bia wo bi kwa ahokyerem no ohia odum jadwumako na wo befre so na yakwa wo moa no ebi mu de wanu so wo montehwe wo mu guso a wo mu didi wrofo na ebra wo kasa no okyeremu sei na sei kura no obi fry ebesi wo mu call center ho na ne sister fefefefe ba kwa no wote center ho kwa ni besi ni so na ni opeke hello how may I help you wo abrantie yi sei any sisters wo peke de anya eja na ato me fie na emo mi hia bibi wo hia bibi dan ya wase sebi mpradu ya sampanifo manimu a wase mi hia se menu oba ebekọ empa so enti so betimi adom sa akwanya no so a na owura Alex Ken say asam no ha wo mo sister nankasa no ebo ni pusa esan se bre ni bra no no mo education se wo bibia da bibi ha wo ejanto ba bia na emfre enye sa na wo ha wo mo a bibi besie a wo mbefre wo emergency line no na sedie ekoye ema wadi video kura tato SOMPA kase eni ka mowei ema wontie ye wi a ye bedi nkoma wo homa ne so. Hello. Don't you have a girlfriend in your house? So why will you call an emergency line and tell the caller, the listener that you want to fuck her pussy? Are you okay? Yes. You are okay? Yes. Hey. And now you are wrong. Bibi yo. You found a police for. And now we are mentally challenged person. Abusia we de mwanimu a wachia me anim asam ka wase na wa wasomu a enti se de sister yi na no ne brofo eda no ginger brantie yi ejanto ba bia o sawati ase se de oka brofo no wote ne sa pepepe ye kwa homa ne so ni ani DO2 Desmond aka wono ni pani okasa edema odum jadwumako no akotwetwe sansemi mu enkomo owura otemenka maha e wasompa so mejo so mini aba owura Desmond mejo so mini aba mira me da se bibia bokode oba de daru ma ye ho ye pa yo na sansemi na ye kase mo education amadama mo ya ne bra no radio station ahodoa so TV station ahodoa so mo akasa mutimi kwa nsole dem suku dem na mo ko educate and so still and I'm sensing na sanyema we na eguso a esisi yo we dey medase na mafa kwanya nko atia mahafo do tie ko na said the SOMPA FM ma mo tie ko mahafo ati e ya re ko step o mu se education no ebrano ne brano nyina no kwa na ekoso nanso mamfo no bi aya to bracket aya wan dwen se won de ma obedi a sabi frank calls ya ye kan ho atami e ya de ha ye pa we dimadi so assuming say ipa ne tray ye na no ya anye verification bia na ye tuka hwi ne de course abia ye ho emergency ba na be hwa ahope prayer ye mranten ye maba wa no fam na watimi atu ehwen no e de akọ bia ya sa atohentem no asi na wo waye wadwen se wo kọbo nipa na wo be kọ na hwi ni ho a na e haji ye pa after so apart from say higher mranten ne maba wa no terms of amapobu because emergency baby a sabi ye measure omo pressure e kotoro because the whole pre no so be kọ na wo de boy se fata dia ba ye to su mielu fu o kra ye use a yedugu ye hyen ni ade nyina ye kọ na hwi ni ho a wa me awuti ne kwa ye to so miensa ehyen no kra ye de kọ no e wo se hyen no sabi o ye tubia eso e ba mfaso sabi be ya ye kọ no ye betumi akonya bibi pa se ye beje nkwa na ye bebo ajapade ho ban
was said that the enya na say etimi sie na movement na ekoye no ehun so etimi aba so na afei say be ya ibetimi ade nkwa na ade ajapade asi ho na be ko na bibi adi ho a na ha de ye pa na the I'm say ama ade kosoro na ebinom so aye wa din say bia no de nguma ibedi agro ni fire by kese pa na gina say say no eya na eye den kakra se won a wo ye sa de no ubetimi ehunu ba bi poti a wo na watimi afa akotere wo simple se won numbers ni ade kra wo register no ubu wo kra wo trace na ubu nse isan se yen registration system no still na no from so kakra wo hunti ubi timi kofa otam ne na bi me ID card ana se you ubi identification card no dey register inti se pakra sa wo kwache sa nipa na o di sense SOMPA FM obekono na chete ni sim card kra ana ID card ko dey register the sim card kra na enyo no eno na ama na akwa house kese dia ba emboye me intimi treat won yi me intimi ntire won na I think say enche dia yen Minister for Communication Mr. Ura Sam George kra dia betu dia say sa sim registration no ye be sa ye no foforo na ya hwese other features bi e wo se ye de ka ho ene sa kwan nkofo timi fa obi ID card no de akwa register no sa ni na be free ho na boa ma ye de technology abefo nso so aka ho se de be ya ba bia wo bi a wo frɛ no ye betumi ehunu na yetumi ababe chesanfo yi because ya ma nkofo adwen so se mmerɛ wo ho no etrese se udi sanya mranse miensa so mu a wo be ko jail for 6 months and now say you be boka and I be come you nyina boom but because the system is quite cumbersome and I say boy me to me identify the location of these branches and na ama no that's why wo but me give it embre ko no to say any IT firms be created in command one so obey you GPS and other forms of helping us to locate the branches no na yet me na this time round here involve media no because you who say you pano na ya mabo na ya mbo hu de wuro anfa wo foni ni ade anto to katafoni so na website ni de keka ho nyina che nkofo kan say crime one a opesa wo yes ade no so wontimi nya hwe yi na won dai wo he education fiti afi fiti asibisi June na no bosumi ye etimi apeso over 320 over 320,000 about do 200,000 like I say idea education no there ye boy home de then so affording for the woman no eno na ye pese ye kan wasem na mo so mo moye na brano ne brano nyina na ne ma etise yi a embo ama ye adwuma no entimi nkoto no ye nka ho asem na nkofo dodo na empunu na entimi embo a won na won boy wajen se wo pese wo sesa wo suban free sa enyamransem no obetumi afesa mai na eye cost ye de ma wo say ne de wan sesa na wan njai sa pranko ya ye nsa so mu a ade anim go ase na be kese jail term no so de e be make sure say wo be ko nine no so so yen senda SOMPA FM ma ko nti ye de ye be ko so na de ncheche na ma Ghana for se de be ya ododo na abete na ohawa de brain no watumi atwe wo ho ede efiri ho na aboaye wo ejumadi ayedi Mira yada se papa na ye bebisa o bio se no wa wo hwemu a ye fi se ye sha afi ase ya besi sabre mo pranko ase amanya no wa afi mu de mutimi nya sei e na ya se bi se to so mienu nso e bia motimi abom ho bodin bi achi obi a sabio wa no no dwuma wadi ano no se wo pranke course nko a e no wo ya na se o hwe franco ya record here na what they to daily calls I in second o hwe afi mu nko dia na je say in a day yitimi record over 10,000 na je say e ade e kosoro pa e ade e wosoro e wo mu se figures no so ate what they ba in terms of month and answer quarterly ni ade a na je say e so ti ansa but we share more than my over the period there and give them and Santamuni. Now, a drew baby need to me recorded
a whole year and it's record over 2 million franc calls. I took say ya be do 600,000. I mean no kata fimu kwano. It's what ya free. Be 300,000 about 200,000. I not say you boo my half year one content. It's what ya about over be 35%. I just say it's a tell there. Kwa ne say echo. But you say the akapa ne say o man for now what this time for my dia agro no. The pan say o dia ho mani dia agro. You hear fire service mmoa no onya kwan e na wo tinya ba homa no so na wakana sem kra ma yetimi agu ni akoye ne mmoa nti no ye beba ne se empempi no ye fire for na wo mantem e na ye frɛ won a won sanka won sanka ne de keka ho eno na ye pese ye twetwe nkofo adwen fi so se ne mratia emre tia no e kyerɛ se ye nsa so mu nko ade a ye do be ma aban na emra no se de sitie no se data na America no ana se carbon na ewu mu e wo se ye de man nipa ye be hwe ne de sa de ni nyina tumi aba na kwanti e wo ho ne se because of discrepancies in the voter ID card na sa Ghana card na card ahodo a ye registration SIM card registration no obi tumi kotam obi de no de akwa register nti se u kritikra na se o kwoti sa nipa na o se wo kwoti nipa no na che se onim ho hwe se bi o nya onu mpo ene yusu sa number no eno na eho akwa ko hia se e wo se yesa registration no e dey above for technology be kan ho no this time around e be boa me atimi ehulu the location of every caller nti se ye o se to pro na wo frɛ na o di rofa ye ni be ya wo frɛ ye free ena tempo ena se de be ya ye be ya registration ye be yi sa akwansidi a medin kan aboso efiri ho nim no ebe boy ma this time round untimi nkofo obi ID card na campus or their career registration ema ye trace a ema mesi so na mo be kwa kusi me o de na ID card na kwa career registration ani mani nyina fi ho a me di se be boy pama mira ebriniti ya na se na ya fa wonsi ha na ebrepem no ya besa so abo wupuno mu bio why yes that abusia ya kwa homane so ani DO2 Desmond aka wono ne pani a wakasa edema odumja adwumako no ewo mayi mu ani akwatwetwe nkomo ni nyina efa prankosi ahodo a wan mu aya mu obema frɛ ekwase sabisabio aketesi akama pe ese ejato baabi anko won beba boa boy adehye ne ajapade ho ban won de wade ekwakoye sabi infrani mansam ani akwatwetwe mu enkomo yi ene yenye free eno so ye odunja prankos ahahye abra nokure bi enim ene de woka abrofo bi kan ho a eno wote ne wo wasomi ni nyina wono mo frɛfrɛ no ye nkomrem edi law na every law for no ho na University of Professional Studies UPS esuapon no wono ma bi court kuma bi ewo wo musuku mu ho a wono ma esuamra no edi suasuade kopem se wonfiri suku no momfiri na otofa baabia wo mo wano yie na emu na wo mo to nsafre Ghana nyina pani asese wo hwe akire se ajajefo pani yewura His Lordship Justice Bafo Boni no wo ko ho no wo se wo mo mudie no wo manhia wo mpapapa na fe wo mo nsuasua ne yie se de be ya wo mba monten so a wo mba ye mra na brabo esanse sese ni padodo na emra no ase wo mo twene fom wo mo ntene ma binum ase enam su ni ban binti na wo kasa no ene wo ye mfanto ho se na no won kote a ye se temakoto lawyer ni afa ne yonko lawyer phone na we ye de bobra na wo kasa nsem nyina no ene wo de ye afutuo ama asuafo ne se wo mo nsua mra no na wo mo meda emra brabo adi na ma emra no nenim abanyam yetoa ensem no so a wo hye aban kitahudie eso eyo no nyamfo Felix Kwachi ofusu wode atodwa senye no kreda ensem bia enenam nam de ubo enyuma huduo mu se National Cathedral project no aban ebedane ani na womo de aye National Cultural Convention Center wose enya de adwumadie bi saa ebekoso enti womanfo te saa semya womo munua engu womasum na enchechemu a wode ba ye ni nyina no efa aban 24-hour economy hye ya nansem ntemu womo ebepa ho entoma na 24-hour no womo chichemu akuaku ahodo enti entertainment, creative arts ne tourism for no edie no
wɔn deɛ na yada be no show 24 no na ɔmanfoɔ bi kyerɛ sɛ ɛnam saa show 24 yɛ no no ka 24-hour economy initiative ne ho nti no culture creative art for any tourism sector no wɔn nti ɛne yɛbɛdane saa project no ɛde ayɛ national cultural convention center no ɛna Felix Kwachi Ofosu ne nsɛmtwerɛfoɔ twetwe nkɔmmɔ no wɔse ɛnyɛ bibi saa neteɛ na proposal bi ɛna nkrɔfoɔ bi ɛde aba yɛ no kora no 24-hour economy secretariat no wɔn dane ani wɔn dwendwendwendwe ho ahyɛ deɛ wɔ proposal nankasa mu na ɛbrɛ sɛm no wɔn asi gyinaeɛ ɛde afa wɔn no kora mpo no wɔn nyɛ wie ho adwuma entia no wɔn apa so wɔn afɔ binom bɛba abɔnten bɛka sɛ anamɔ a aban no etunie. Absolutely not. President Mahama has not taken any such decision. What it is that the 24-hour secretariat received a proposal from an entity regarding what they believe the site can be used for. But no such decision has been taken by President Mahama on the subject. And as I indicated, once the forensic audit comes in and all the matters at play are clearly understood, a firm decision will be taken on the future of that site. Wei soafo woda aban enkitahudie ano Felix Kwachi Ofosu na abusia enrada wa mrahye badwafie ebra ye mrahye badwafo no wonom ekwa asetena no ana wosoani a wono ohye omanyi yapamudi ho ensem so ononyafo kwabena minta kando ekopie mu ewanim no okoye na ne yasapo nyina efa Ghana Medical Trust Fund Bill 2025 ebi mo efra no Mahama Cares Program no eho na wade kopie wo manim senkeja wama betusu ntonto esanse wanum elonchi sa dwumadie enho akohia sei wan ba bepie mu e omrahye bedwafie aso wanum nyaage tum na beye mra eno ane fa na wanum body ato ho yade bi a ensan bi te se cancer afei kidney problems ne de aka ho no aban no so atumi aboa de hye a wanum efa sa hawnem na wanum eka ho sema na enho akohia se opani kase a upie mu e wodom kuma no emu a wano aya minority chief whip na be de akire owura Habib esori ye no say asede enra no emrahye badwafo a wanum eba asetena no wanum sha wohwemu a aduosia kora wanum enu sede amamra afi apema hankro aduokunu mienu eka no wose wohwemu a 104 a wanum didi dwuma e wo fie ho no e kire mu sei e wose wo mutimi form korom ansan wo mutimi asiginaye na wohwemu so a enra wanum mo ho no wo mu sha na womu tumi nsi ginaye emenye ye enti nkwano nko ade a enka speaker a enra watena se second deputy speaker Oluasiama entu fanshada na oka asasem yiwan mu tusun tontodwene hu bia emeja ekwawi ase ne de esi ye ni Owura Habib idrusun semni. So the majority chief whip have said so many things that even offend the minority leader. If you engage us, our minority leader is not here. So when he raised issues, we were supposed to brief him and carry him along. But you don't use certain words as if he's standing in front of government business or he doesn't want government business to move on. So majority chief whip, I think some of this issue, if you want to relate, don't get angry over certain things. And Mr. Speaker, so because of what he has done, it's very difficult for this report to be laid. It's very difficult. Mr. Speaker, now cooperation have suffered. The engagement has collapsed. And Mr. Speaker, for the record, they should tell us who signed the report. Openi okasa ye aye deputy minority chief whip Owura Habib Idrisu e wo mrahye badwafie nrada ena sansemi ekoso enu achi no ena onyanfo Mahama ayarega wono so oni openi eja edom dodo no wodi wo ano wano so ekasa no si se wonu yi atumi asole agina simpie ni apaso na watumi aka article 104 amamra constitution wanu mudidi dwumani mu a ene esedi ononyamfo Nelson Roxon dafia makwakura asore ye na wo hwe wo mo standing orders ya wo mudidi dwuma awo mrahye badwafie ho no ano so ahwe at 64 a waka mu nsam no a na se wo hwe standing orders at 64 no na hwe amamra constitution no 104 no a na kire se amamra constitution ni mu de no ne ho adene e chan de wo mo didi dwuma wo fie ho no enti na ne ehu behia sei speaker ebema wadom etu ahyeda eno so sei eno nya from Mahama yarga e kan nsem. To pass this bill, we may even say we are asking for a short adjournment, suspension of sitting. Speaker will suspend sitting and will call everybody, give everybody 15 minutes. Wherever they are in Accra, they will get into this chamber and we'll pass the bill. So, Mr. Speaker, it's just because
we have conferred, the two of us, and he's requested that I consider us deferring this matter to tomorrow. I don't want it to be that there is a violation of the Constitution or we in the majority are incapable of having the motion taken today. That is why the motion is not being taken. Sometimes you don't show might, you don't show force, you don't abuse it. Mr. Speaker, compromise, consensus. Openi okasa ye ayo nyonya for mahama yarega edom dodo a wan mo amrahye bedwafie no wan ba no dani no endra ana mahama cares program yi wa mutu huntonto a wan mutu she enei nti ye she nim say eneso wo makwasetena no bibi papa bi ebefiri mu aba ene na sonomba no wono nsem ho ne yegina na kane soame pani ane wogina mu ede ma wo mo nsem rahye bedwani na wono anso ye sono bayira wo se chema nsa bonsu na wo kasa wono anso kane na wo ye donkum kese no ba no dani bra wo di firi donkum amu e ba kesiem na pani ya kasa de a kire se sono ma no na no conference a wo mo ko e ne nkomo binu mu a epiepie firi a kire no won de beka ne pray e de a kire wo mo se asem bi ko so 2007 ema yewura kwame mpiani kura 2 NPP fofo bra na won mo probia wo be hye mempani kufu anan na nipa be se dunso ko ye no na futu ode ma wo mo ewie ebam te se tworo kronkron no na won de beka se nye flag bearer keke e na sono ma na pe na mom wo mo probia obetimi akura franka ye flag no na fe wode apre mempani agua no na nkunimdie aye ne dia na eba flag bearer dia sedi obi kan na asem no obi a betimi apre bi de ni mfie so na ne sika betimi ato forms na enu achi woni party no momra betimi atintim bia no ebetimi apre na nso enye saa na nke wose ko. People are coming out there, they satisfy the qualification and eligibility criteria as set out in the party's constitution. But you see, whoever should be the president of this country, really we are not looking at just the qualification and eligibility criteria for whoever should be our president. We are not just looking for a flag bearer. We are looking for a president or a presidential candidate. Remember what Mr. Kwame Mpiani said in 2007 when we had preparatory to the exit of President Kufo, we set out the processes to have him replaced by the party. I'm talking about having a new presidential candidate when he had expired his own tenure. And then we had this invasion of 17 gladiators. Kwame Mpiani stepped in and made a profound statement that NPP, we are not looking for a flag bearer. People seem to think that we are looking for a flag bearer. And I'm quoting exactly what he said. He said, as for the flag bearership, excuse my language, as for the flag bearer, any idiot could become the flag bearer. But we are looking beyond or look beyond the flag bearer. Eno ena yero se chairman sambo so wanya te ho no. Wo se ani idiot de odito bia betimi aba be pribi ama yeye ena ate se wode afutuo ema wosono ma wono mutie sompa awiabre. Oko New Patriotic Party NPP amanyoko no a Constitutional and Legal Committee panyini bako a woda so eye onunyamfo kodwo opon kromo no kro ya ena ye ofonsia ye bi mrahye bedwani na wode ato dwase enyade a eka amanyoko no enhyehyɛ ho se afimpi no ani aduonu na abato kese a wo mkoye ne ehu ntwa wo mudiye hwehwemu ene adwena wodo a wo motoato aye nko wiase reporter wo makunchire edi egu enkrata so egu ho no wo mo nanwene ho se wo mo de nyina e ba beto abontene amagana fo ahunu de ekoso wo se nansemu entemu no na omanfo bi e demand report no se wo mo mfa mra beto abontene na gana fo nyina ehunu ne enti a ema NPP amanyuko no wo mo edi entwo ewo 2024 abato kese no emu na nkyire mu no wo se enye enhyesebe ena enye by force ena enye amanyuko no so emra se bibi etesa na esese wo mo be publicize nemo no won betimi afa efa ahoduo binom ya eno nso no wo mo abo ne tofa ye no de wo mo de ba bontia obi biara obekan sa report no bi no ebehunu ne enti a enam so ema amanyuku no wo mo antimi am wo mo homode nemo se ye bekunchi report no nyina se o manfo hunu de wo se no de But no, we will not be publishing that report in the general public. Parties don't do that because it also contains some, may I say, trade secrets, sensitive. So no party fits all. The summary that we believe captures it, we have put it out and we have responded to, or we've started the process.
enu achi owura opon kroma esan kasafa video bia na trendy wo social media hodo eso se ase NPP amnyoku no womo ayi kanema mpani John ejekum kofo esinchen ya eniema hodo bia wo mpese womo ye no kranya de a womo bo owura no amane na no womo se sa ne mari nyina ka ho bi 80 na womo delegate conference kese a womo de hye so na wotwe na wiye no womo ahunu ye owura kofo wase omampani dada nanado danko akufo adon so sahara womani anse no ewo honom ene wasu aden kura na Ghana fo ade a asemu ni ho kura no wom pesa chinchine twan wom de yasem wose videos ni bi won kura ya twitwa ene yakeka kekansi ani wutiefu video no a enye de eka eno no ene womampani akufo ado kura no woni Ghana ha wose eno de enye de obekire mu pii nanso nasem a woka tietia ene sese de womanfo bi dwene no enye sa kura ne tie. That video is a controversial video. Go and watch that video and see how it's been edited. I won't make any further comments. But we're in a time of competition. Not necessarily. President Akufo-Addo didn't give us a video either until Freema came to read a message on his behalf. President Kufuor did not have a message. So the one that we used was the last message he gave us. He's in the UK currently. I don't want to give too much details about it. The last message that we used was his message at the Patriotic Institute opening. SOMPA FM. Wey onyamfo kojo opon kroma ko NPP amanyoko no emu a Constitution and Legal Committee no a member was so no kro ya eyofo ase ayerebi mrahye bedwani na wachia echemu yi na Ghana mampani ni His Excellency Yera John Dramani Mahama wanam elanchi bibia wamutu din say government accountability series wamo hyase na no dwada ni wukwada wanam to aso na ni fiada wamo to aso dwada yi ni yesi na watwemu enrada yi wanam sanso eto aso na dwumadie na se mu no eno no makwan ama eye aban enwumayefo na afei asoafo no wamo etumi aba abekire wanam sede wamawdi wamudwuma akwakosie enti ni wupie mu o wamo bo ban egiban ya mekire defense ministry no wopani a woda wa no eye owura Edward Omaneboama oka ensembi efa afimpinu ene aduonu enum 2024 wanum hyehyemu a wamso wamo ba nansan wanum ayene sei akodie bia eye Ghana Armed Forces wamudi dwuma eno no wamutimi ekokraye a wanum de ba ye ebepie mu ewo adwumaku a wanum ebo manhu ban no wanum se wama account na sasemi beto odwa yi empanifo pina na ekira wanum adwenfa ho ebi kura kase sadie yi sapa na tiesusu yampa de a na kyese oman yi ya bambo ho nsam no eto epe anasa ya to ape na yeyi na upiemu ewo atwema emponu a wanum mrahye bedwani oho kane no 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 oye deputy minister ewo defense so onanyafo Kofi Amankwa Manu wono nso so wonsam ka wase ebra no no oye opanikasi abedi ekire ewo saaso ye ho no wohwemu a afimpinu ni aduonu emienu 2024 na owura Edward Omaneboama eka sansam no wase wono agitumu enyeye esanse akodie bia wonom kraye ebepie mu ewo Armed adwumakuo nim no ansa kura na wonom cheche ama na kwa babia mu omutibi dia boban ageban no wase womo de nyina fankratem wase hyakodie wo ho ebiti se atuo afa accoutrement ya hodo a wonom yisuo no wase enye tomatoes o anasa enye mankani ana enye brode ne wakoto ne dwa so se wokoba ya wo bedwa edi esi jaso aba bedi eya akode enti ansampo na be firi oman a wakwakofa so no edi aba no ewo se efa process ahodo nyina mu no o mo kan enti se dia apemba se kire a owura Edward Omaneboama eka ne de wo mo nyintum se eye bibisa sebe ye nyina yenim se national security se ebia omuhia mo ebia sometimes they fall on the Ghana Armed Forces. Ghana Police, sometimes they fall on the Ghana Armed Forces. And it is a baby star up for the Minister for Defense or ask now be at his disposal. Say or they ever crazy sir normal way because Ghana Armed Forces say to Mantusa Uko Jumkotoya now the Ababe Goose Pigeon. Almost keeping records of Omo Norma. Baby, a Dibeko Bia, the Nipo be received at the Almodi. Onanyafo Kofi Amankwa Manu wano kane no na oyopani abedi ekira na wanum ehwe defense sam so sesei de woyemrahye bedwani ewo atwema emponua cross ni bedwani mu eno akasei Chirono ka se brother kona hwayiwa no sen womwa secure sanitary pad eba bibrem ha eba Ghana ha wo mo abrate wo mo kona pa
esanse wo mo na amaye hu nsonsone ya eda ahotetan num wo mo de no eye papa wo mo ye ono wo manmu ne boafo ne ntaba no soso wo mo ye ono se de betimi akora abibifo ma na akora wo mo ye ena pearl cotton sanso sem enti safere wasi wunyinta so ana wuntwa abra secure sanitary pad eno ena mekamfo de amawo na wono mo enamo chicheche bi se obeche de obeche wo ma yaresa aka ho na bosumi wo bu nsa won share infection bia onua secure sanitary pad na emema mo nto binya chede emfama won na ama modonetim mama excellence cosmetics wono enedu asantimantem a waso ade aba begu ho sa sanitary pad ni timi eso heavy flow ene de keka ho nyina mu na ebo ne to matimi yusu no bremu ne nyina ya kase no se oba Facebook no so na betimi enya no fast wonya ne ntem na wo download ana wa like ya share na ukra Techno Spark 40 series no we ye papa mono a new baby in town said the man be kan kire no na technology wom no so esu ye uja na obeno amwadi enti ura techno shop bia na je wode ansa na ya no mokura tenenka slema stronger ewo ba bia ne network nsu gina so etonso mu afa sa na etoje mu awofa ene technofo ene nkomo time da so nti ene ye numa tridi edura be ma ye numa toso ne yatimi adidi abo ewede ma sabre krona ne ye na emu yade ahodo ne yaw bi e wo wedie num so afri ho time heba mixture ene ne heba mixture no na afi ne capsules ene kura ye mu awie ewo ba bia ye to nro bia wo madama nti ye na ye homra ye ba de aka akire ye de beto awo Ya boy, ya ba sumpa. Sompanie enyumunie, sompanie kasiebonie, sompanie osompapanie, sompanie radionie. Ya boy, ya ba sumpa. Sompanie enyumunie, sompanie kasiebonie, sompanie osompapanie, sompanie radionie. Ya boy, ya ba sumpa. Kweku, minim se why she. Me cry man nane. Now so ebony show one basso. Mane sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Minim se why she. Me cry man nane. Now so ebony show one basso. Mane sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom only then it's not on, but don't got as a condom.
homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye endpoint homeopathy clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia e na akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no hudru na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fo you can call it Slim Macho. May you spark anywhere you go. Oh. Ghana, are you ready to level up the vibe? Introducing the all-new Techno Spark 40 series, the phone that has got more power, more style, and more spark. Sleek and classy. Kaish! Big screen, check. Long battery life, check. Crystal clear AI for your next viral post, triple check. Super fast processor for all your gaming, streaming, snapping, slaying, and flexing. You can call it Slim Macho. The Spark 40 series is built for the bold, the trendy, the Gen Z, and the unstoppable you. Don't forget mommy and daddy you. Long-lasting battery techno is your plug. Rush now to any techno showroom or authorized dealer nationwide. Whether in the north, south, east, or west, we always have one for you. All at very affordable prices. What are you waiting for? The Techno Spark 40. Slimmer, faster, sparks everywhere. You can call us on 0303-980-205 or follow us on social media. Techno, stop at nothing. Emra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hwa ya me kan se yi ba kwin. Ani wayi mi ensen. Bra, sanya time heba me hwa esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa me kase me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba me hwa. Enye enunku de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba me hwa duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ameye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se upe time heba me hwa enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejodi nkratu yi atum. TV Emma Aketiapa. Nokre Emma Aketiapa ampa yedwase esamamu enetwen yeto akase no so. Medoko Asante North Police Command num. Eho na adwirawo na pani a woda no aka asem bi de akere se de asie no wonhunu bi da firi se wo hye adwuma se police ni. Adwira hene berima wo se hwede otoso mienu. Wano ena ye die ni ho asi apartment abro se to aso be de wo ho ewie o aye mu kama na wototo apono num pagya nsafo ade koma police sadoma wo se wo monye ma police fo ni nya baabi na de ntia na yo sa no ye ntie no mra nyame ye ya doma yetime bi esi dan a police administration bebie division ma ye no regional commander ma ye ti asese once I be division no yo mpe be bra wo do mbeba say aba be boa madwumade na akoso na o ma sitrem no ene ade ehia ti yesuso na nanom de to ya wo so say be boy ho modin bia do ma yet asese mbe for be 9 bi edikan a o mo ba 2 district officers divisional crime officer ebi so e wa kira o mbeba enti no o ma sitrem no de hwemo na nka bo de kai assembly no kura na so ba bi mo moto ti etwe a na chese
babia na ɛyɛ divisional commander class tram no assembly for na Jeffrey Ninsam ana ɛhwatsam awro na police pani a wodi edom nanim no wɔgye nsafo yi DCOP Jude Kobina wono enewo adwira division ho na wɔda asese ɛsɛ yɛbɔ na baso ɛnɛ ekuro bia na kwa traditional council enya sa ɔdɔ ɛne timama apolisifoɔ anaasɛ bambɔfoɔ nti wohwɛ a deɛ sɛ ɔyɛ biara ma bambɔ ɛkɔ so wɔ ekuro yi mu deɛ na na ɔngye mu koraa edu deɛ din ɛbrɛ koraa na emrante sɔre ti a yɛkora ne nua ne na ne gyina mu wankɔ baabi nkɛ sɛ wɔ maame gya ne ne gyina mu nti bibie di adanse sɛ na na wɔyɛ ho dɔ sɛnea ɔkan wokɔ bible so nya baabi ɔbɛda yɛ ɔbɛdi na deɛ ɔbɛhyɛ a ɛsɛ yɛ dɛ ɛso nti ɛkyerɛ sɛ baabi a ɔbɛda ho hia paa nti sɛ nam na da homa yɛnya baabi a nnɛ ɔde bɛhyɛ yɛn nsa na yɛakɔ tena mu a yɛdi kan bɛgyina police sign nanam IGP anam mɛgyina mampo asante north ɛne adwira division ne wakasɛ nana nyame nhyira yɛde wase bebree isɛ wodin deɛ baabi aduro no ɛbɛtena koraa DCOP Jude Kobina ene kasa ye adwira division won na hwe ho abusia yekowie kasia no ewo bi man so a Gaza ene Israel wonom entokwa wo mo de hye so a wo mo enya wo mo adwense wo bema anobre esi empotem honu mu ana World Health Organization metre hoof won so aba wonom echensemu wo mo se nansan yi dia esanso si foforo kora efri Israel for wonom ko atake Gaza for foforo kora yi enam so ema wo mo adwuma ye ni ba ko bi wonom asojafo a wo mo eba ye no wo mo akire no na wonom ka kire wo mo se wo mo hia no immediately na wonom kire mu se wo mo hwehwemu a wonom aye eba montene ene de ya me no kase no ma kire mu se emofra be se edu enum 15 ena wo mo kire mu se wo mo wo Gaza empopre so empotem wanu mu a wo mo ase wo mo nya aduane papa nie nti ama wo mo ayete se de kwahyeekɔ ache wonom na wo mo akire wo mo nsem se wo hwa mu a nipa be se 50,000 to 80,000 ena sabre ya me no kase yi wo mo wa ahohiahia mu a wo mo hye wo mo sesese wo mo mfiri Gaza anafo fam enkopie mu ewo El Mawasi no ewo eno so ewo anafo fam ho na empanimfo a wo mo wohu adwumako yi mu ekire mu sei sese ni de sede wonom etototo wo ma tax no eko schools ahoduo mu ayasabia mu afei bia ya na edom abochenku ninti enam so ema wo mahwere adehye pi na ewo Gaza empepere so ene ne mpotemo na wo mo de wo beka nitiawa wo mo nipa wo mo achi ni sesei eye attacks a wo mo free Israel ebe pie mu ewo Gaza empepere so a wonom ebe chichiri binum ekoye no wo mo nipa mo ni ye adwuma no wo mo na sesei wonom ehwehwe no yenyina yeso na pram tubraka se a SOMPA 106.5 FM yade so mo no yen fancy yen hwe Facebook ni mo yi abusia mo messages kakra mo de buy Hajia special local foods adaroma ena afa ho ka enuane ahodo orders bia wo pe local nyina no mepacho okọ Hajia wo beye aduane kama ede amawo wo de niema papa ena eye enti wudi Hajia aduane ni bia yare ne typhoid ne sa niema no enya dia wo behunu bi atomic hajo kwan so wo mo eben transition ho ena obehunu Hajia special local foods number ni 0246359921 0246359921 Comensa Pillar 2 ena wodene de aba wo say happy birthday enkoma honorable Thomas Ohene Ohene Babuache next UK NPP organizer hopeful wo say nyame ensure na onye wo kese Rahim Rankin enso edine de aba no se mechiamu na kasebo no edemu live ewo Center of Ghana Kintampo nana yeboa enso ato no de aba ono nso enchia en wode mai wo se wodayase na yemuni adwuma pa yeye ede eboa oman Ghana na nekwamo aboaten Ablekuma Central ono nso ato ne de ede amane ebusuafo madwenkyere kakra mode ba ye ebiniro na nsemo a yede ebesomo ewie na de di mu akoti ne bi ene semra so bedwam ne na ye mami rabna obina wo moto aba eyi no ewo Ablekuma North abato ebeso aso no enen wo so afenai mu a osaye
Enra wo mrasha bedwafie Mahama Cares program ya ekosi wu ema eye Owura Habib Idrusu ema wo mutu hye nne no wo beka ho asetena Don kuma no NPP for na yewro se chairman sabonso tu omfo se wo mo kɔ na wakɔ koyi kandifo a ma wo mo nyi obe kura franka keke na mom wo mo koyi mampani na ebi eka ho ene edi nyina ebeso mo secure sanitary pad adaroma woso ya sene Techno Spark 40 series enso ebeboa ye time herbal mixture ene ni HH enso eboa mo manfa pomdi ho nsemetimi akonkan no wo mo so efa bi ena afi sompa ya affiliate ahodo etopete ye ewo Ghana half na baby a free 106.5 FM Accra to Kumase 93.1 ene miame ya ahodo takwatakra de techima sunyan nkranza doma ena afi abefontinta fidie no so ye da munyina ase semoji adaje nso a mutie bie awie yi adwoa asare enimidin mene Abena bedu adepa kofi enafe Triple A mine ejapia apam dada ye kwa mamobro wasem ato aso ama